Hai babasan, good morning ha gaste wasuk मैंने पिवारो किलो की जोर and सस्यकाल भाई लोग की हालचाल जय हिंद दोस्तों and welcome back to the local. So this is the new update and today is 30 May. तो अभी मई खत्म होने वाला है लेकिन इधर का गिर गया ये जो अच्छा माँ कल as you see okay बाप रे बाप यो माँ लोग यो dusting माँ जोर के slap sini tepat okay. Pekemo in advance ya pi wato maँ bener kiang pertai teh perkat itu sini mau rega yau yo bi menasi cua dengan ini mendekat dengan ini surat ke yang ini terikut harta serah em gowi ke tahu gowi di kenal ga wa uman ngam ga lum cunang uman ngam ga bon bi te la di jeu khan ga te temut wat ke muyong lem yo ulai ma te man perkat lang sawara te hoi ro ong pi man du i ulai okay pada kan surat te du ulai yêu yo lại tôi phải đi local một đi đâu yoเขา keep blue lại chua sini đang em auction đi rồi. So this is the condition right now here as you see wa thlai ko narut tha surak wara ma tele jeo khin sting ani ga government yang i mula da ong eu chna chua chthau thau miet chua temu da cham jing e gi mesti man kawi he ni le da kut ga hi ma kamu di yo bi ni kamu lai ko ni kam tu ne to ra wara ni surak te sep ai order yang mekalia kata ke yingking ke yang i and this is the update I want to give you guys and I hope wo pai pi gani video por slap to man ke condition kam ni and ik play ki lok jor ki bada kerchan yang ki bada support ya kani ka channel tengah le de yele stomo one ka chou penyo ya ka sarkar wa chewan wa jur ware ka si tengah kwa ong yo mangai wa tib hima ka tension habi to ibha chemim tu le de si ko to koแต่ว่าดังพุ่นกี่เท่าไปจากคอมเพลนต่างคำนู่นแหละมาแต่ตัวมันบรูมาแต่งานกับตัวกูเอาเป็นยูพี่ว่า the security องค์kamu in advance because dari chim sting bega down depth you bega kalau tiada there are no more drain these drains are not working at all okay untuk crack kam gitu ke drain और ये जो एनहाई ने बनाया साला ये कोई पानी बंद करने का सिस्टम बनाया ये लोग ठीक है so wakwa ada sas lebih Marti tu ne Marti lah by Marti yo pai babesan surau harta cerawat pai babesan kamu dia kata yo jangan kelar ti bhai sahab क्यों गया इधर pai yo jujur wa yak kiram reu tahap tu ga gari na okay pai ba chimke ye gani yo chna bi chwa hoi ga chwa jur slap pai lok ini to ki JCB galum dawa dahap katang gini jai ne chongres gini ka perthai sang ne lok yo bye yo gani kata surat one way mah makan gani tak dapat bertai wow tim ni mi umam nala la di chak khang ya kena behind the scene ne behind the scene bye san welcome to the chlai in the surat the yuma bedos tora au surat kharot tane do lai le bye le cetai plek lah ta yo bye yo gani tao surok daun jom mi tu yo ma benondos kam gani ngata ga surok ulai mana ya uyap nong bra yo bila ka tarjen ka tu lai dos lai yo mam lok kan jom hok kan dos me pring nunan salah lai ring ka sam otile ka nang abano yang lai pun mari mo ya mari. Welcome to the new vlog भाई बाबसान 30 तारीख हो गया लेकिन पूरा जाम हो गया याहू अब बंदो kita बात ऐसे नहीं तू कला करी ना खराब तुम भाई खराब तू सी सुरक नहीं है बंदो आरो लोड करो और ज्यादा लोड करो अब बंदो जस्ती लोड लेके आओ मां डांग जुरंग पे यू डांग जुरंग यो मा खर ब्लॉक है क्या काम लियो भी अब भाई लोग अभी बहुत टेंशन हो गया तो क्या करे भाई लोग gini pang sini yo manus mam hato marti wen dah hai bai no nget hadut ti wa ada korong tu blok na the power of marti van wow wah Eropa lebih bercena kan ni saya berjauh sini cadut dah wasi serok tu wah ler sa blok pai atau juru
Fulgobi ka rupai daput ko na yan. Janu enno ya video ini te chamani ya next vlog and keep supporting. Bye bye.